Wakili Lucas Kobia kuma mawanoreti mubiashara wa mirate kainyirwe kagitene kaetikia bandini ya Kiislamu bethagira bari mambura za Ramadhana kiaria Kobia uria kinyane mukamiti kiringwataniro ya biashara ya Mira Task Force augite kwina antu bakugeria ati Mira ina mwe magurini onto Islamu batikumiria kagitene ka kiuga bubone urongo mutheri na njira ya kugeria kuinyiria mubiashara wa Mira ni agwita na mbere na kuria thirikari gukurukira ministry ya urimi gutethereria abiashara ba Mira kuthithia sako ciao. Riri igitarera Ramadan mweri jo kuingana kuromba kulingana kalenda ya Islamu nthiguruni yonthe. Wakili Lucas Kobia uria ari mukamiti wa task force ya Mira ariuga kuri bo bayukitie kanyaka ka igitariri kunyarira biashara ba Mira ngerekano kubagurira Mira na magurija maku kana kinya kubiriti kugurwa indi bakamiyuki na komiendi na bakaria mbesa iuhu mantu yatiagirite kinya anini kukwethwa kwina rwaria ruruingi muno ki nteto cia Mira na muno thai kaitaka Ramadhan maraito kuibwa Mira iko mbesa anga Mira ni thoko imwe kuingwa anga mara ndege itio kamata Mira na bamwe bakilalamikira manto ya tax lakini ki maoni yakwa kaumba kuwa manto ele athatu na bwambere ni kuwa ati Ramadhani tibati kutumirwa iri excuse kenda murimi amenya kuinyelwa ki biashara ya Mira baraba utumira Ramadhani excuse ni mutaratara yomuwe nonto yo kuinyelia saidi emwe na bamwe bakitethoka na kenda arimba Mira bethirwa bari na ugie kimirene kiao. Wakili Kobia arira thirikari gukurukira minister uri mithikari nturi abatetheri bathithie society na cooperatives ciao ta uria kuri imerene bingi teto cia arimi ba Mira muno njira ya ubatethia direct na njira ye kimaoni yakwa ni njira ya kuhakikisha arimi ba registered powered na muno baithiro baina cooperative societies ira ciomba kubatethia kuwatanira na cooperative societies ibati kwithirwa cia arimi bonka aki nonto arimi bainyilikite muno lakini batithirwa baina sauti ya kwaria na ringi nukuona ya thai rira mbua bakuinyelwa na biashara arimi batikumba kinya kuwatanira bauwe batiutua Mira. Dennis Mugendi, Weru Wikendi, muciini o Maua, kaunti ya Meru.